jedan je Ismail iz Zenice, drugi je Ismail iz Sarajeva, obojica su ovo Ismaila, u prevodu Ismail znači od Boga uslišen, postati najbolji drugovi, početi se baviti paraplivanjem iz dva grada u istom klubu, nastupa za istu reprezentaciju, puno nekih poveznica koje su u stvari odredile i njihovo prijateljstvo. Čim smo se vidjeli prvi put, znao sam odmah da ćemo biti dobri prijatelji. On mi je najbolji drug i velika mi je podrška u svemu ovome. Bosnia-Herzegovina, Ismail Pavlov.